Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan da kay amin, anaaya tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka. Pagyamanan da kayo amin na po. Kat ita, adoy ti pakasaritaan ngayon surat ti pagayam ani Nestor Marcos na pauluan iti agim babain. Tampok ti drama tayo, unay daytan kaka. Ay atong anak, di ka may makidaya. Sa dino na lang. Ijayan da sa tura. Ta linagip da ka no, dagiti minatay da. Iso nagpadaya da. Anyat pinartida ka now? Baka kan baboy ka numot. Kan nagaramid da pa yun iti adu akang kanon na mayatang. O niya umay ka. Sana na? Mabayinak. Ijay mo't balay da sila nga ar-armak tiyagpadaya. Isuputan daktulangan iti masida. Anya? Ay sus, di ka man naging babae na kasta. Talaga ang mabayinak na lang. So, da kayo laktan timapan. Ngam iyawidan dakto Uren o day talang morton kan litsawn. Ay, mabainak mo't Anya? Una netan kaka. Adamot labain nyo ayan na lang. Hunday daytan kaka. Urayak lang na pauyik mo't ang nakangag. Malaki din, inkayon. Ala nyo di supot nga insel-sel ko itilikod tilakasa. Dahil di ti pangsuputan nyo karag itimbagak. Ta napuskol kan dakkel na di supot. Unay daytan kaka. Daytan, nakapapintas akon. Mabalin kon ti rumor dito balay. Tapno tulungak ni tatang agmando kadagiti kusinero. Sila, itay ka pa'y apusipos dito isa ako di sarmay. Di ka kumamapan tumulong di tarwar. Siyempre, agpapintasak mo't ang umuna tatang sa akrumor dito balay. Taamangan no umay dagiti agar-arum kanyak. Ay unay daytan kaka. Nilakit di atong ti kayat mo pagpapansinan no umay makidaya. Ha? Amo yung iso? Ay, saan mo tatang? Tiladang ay bagbagayo. Sige, di ta kayo man laangan. Unay daytan kaka. Nay kaglis lang arudon ti dila na anang ibaga. Pagtalikodan na pailaan, ani atong ti kayat na pagpapansinan. Nagbayagmat ni nanangan. Di mo na sumangputon. Mabisina kon. Parang makaisangput mo't lang iti morton kan litsaw. Ay, apo, naksot. Ha? Anya kinaksot na na? Nay, awan mo't igam niya sopot. Gapaw tanay kisap amen alinuto da. Awan apulos tinabate. Gapo iti kaado ti imay nakidaya. Anya? Una daytan kaka. Di kailan nakaisuputan o rebasitlaan. Imbag lang ipangan ko kumamag. Ay nabarok, pasensya kan ta talaga anasimot amen alinuto da. Awanan tinabate anakitak. Jayla nakabitin nga upat ako kud ti baboy. Lauyaan dan to kano, into no rakraken da dyan, naramid da alinong dagiti nakidaya. Anya? Unay daytan kaka. Imayak la kumamot ng nakidaya. Unay matan ti pa nagbukbuksit dagiti may nakidaya, tata. Amin dan sakit, rapas ti buksit da. Papayakas tati sa aom sila. Gaputa ultimo itiptiin na po'y iti sinublan kat naikisap. Ewan nga raw anak ka. Kunak na ada mabatay ng pulos mag. Imbaglaan ta ada di upat ako kung ti baboy nga impaibitin ka. Ta isunto ti malauya inton marakrak ti narami na paglinaw. Nakitak pa'y ani na natunang nga ada nakabulsakan ko ana silupin. Anya, ay unay daytan kaka. Sigurado nga gisupot ko mamanan na niya Talaga atatang,
Ngami di makita na ngawan apulos na bati a karne, inwarsinan, tinakabulsakan ko na asilupin. Sa nagtanta na buto ba na pimanaw? Unay daytan kaka. Napanan nga ta ni atong aya. Ti amok mapanlagumatang di ta tirsina iti sidana. Nung manipod rimwar dito'y balay, saan mo na nagsubsublay? Naisuda ito yung mawawag. Hello? Nanang, hello. Dita kong sagsaga na sumangpad no mamalamanak nga gawin dita balay. Napanamaya. Di yung damagan. Sige, dahil lang tibagak nanang. Bye. Inidip ng ti cellphone na. Dapat nga tamot nagbiro kiti pakidayaan na. Ang managbabain mo ti mukong. Ay unay daytan kaka. Kitagayam abay ti apon ti manok. Tinakaibitinan na iti kukon. May imbaga itay ni nanang. Atong! Nasyela, nakita na ko. Dumano na kon. Marang agpamerienda. Anyan ladaw mo nung may kapala makidaya? Ulay netan kaka. Saan adaya ti gagarak, Sheila? Anya nga rod ngay? Sika, umay ka pa siya rin. Anya? Umay kan agpasyar? Kano alas 3 pa ila ang iti malam? Man ano ko ma? May mayat ti malam Tanu rabi iti umay ka kit may masanta ti agsarsarita. Sigurado ang mapuyatan kan tumanan. Sa bagay. O sige, umunag ka nga rod, tenta di taon nagtibalay. Ditatan agsarsarita. Natibnukan samot iti dara ti inchik ti daram ataw. Saan ta? Pilipino ka na paklan. Apay nga raw nga aldaw ti panagpasyar maw. Ay na, da kayong tatang. Tilada may bagbagayo. Kan adaywan na kami man kini atong. Imay kay mutan nakisango, idinto tasyak ti pasyaran na. Kasano ajak aginteres ang makisango ka na kayaw. Kat italang nga inaldaw na ti imay lang pasyarken ka anak ka. Diyak namin kayat ang mapuyatan ti anak yo tata. Iso nga imaya ko na nga oreno nangato pala di inik. Tatang, saanan ang may bagabagan ni atong dagiti kayat nang ibaga kanyak? Tanakabantay kay mutan kada kami. Aywan gayam tata. Adala ko ni Mirna iti tersina na nga stateside nga arak. Nakita kiti napanak gimatang iti sardinas. Kahit anya kuman adala ko na nga stateside nga arak aber. Amangan no kayat siyo tata. Kayat ko ang awan mo't igatang ka. Adto iti limagasot tata. Inkay gumatangan. Naimas na diyang arak. Sige, inakarunan ba raw? Unay daytan? Nagaliston ni tatang amapan gumatang iti inuman ng arak. O di mayat na awanan ti disturbo. Unay daytan kaka. Ungayam, damag kong ado ka ti may nakidaya itay aldaw. Talaga nga ado. Ultimo itip. Kat naikisap. Unay daytan kaka. Talaga nga ado, tinabisinan. Un nga rod. Naikisap nga rod amin analuto. Nga mimbaglaangan ata na isarrak ni tatang deti sa nga malukong adinakdakan. Ay, agore ka tin nakalaan iti ref. Taagpulutan ka. Uno saan? Mangan kakit din ta nagluto ak matitin na po eh. Ay, sana. Nagsugak pa Kung mabainak ang makipangan. Pagarupan to pa ni tatang mo, pangan tirantak. Sigurado anabsug ka. Wain sila. Ang mumutan kanyak, managbabainak. Diyak kaya ti makipangan. Barang isupot ng tulatan di dinakdakan. Kat itid ng to kanyak ito nagawidak. Unay daytan. Napauli magkamutan atong. Unay daytan kaka. Lagi mas laki din dati yung arak. Sumalibukag tiriknak tunggal lumilukak. Day, turaw. Ada ka mo dito'y tersena ni Mirna. Ay, wain. Umayak man met rumaman iti naimas arako na nga arak. Unay daytan kaka. Unangam, saan mo unay
Ta amangan no, maisbuam tumanon ti sapin mo. Kasla ide. Ay, unay detan kaka. Tay palagip mo man na di panakais mo kiti sapin ka. Pulo sadyak malipatan. Taday tat makagapaw abinasted ka ide agar arum ka kanya. Taagong ungot idinday di amang ko, asikat pakiasawaak. Gapaw iti kinadimas mo ide. Dimas, di maus usawa. Ay, unay detan kaka. Nagimas ti kita ti dinakdakan ng dasar ni Sheila. Angam alangan ngagpulutanak. Kat imbagak itay ang managbabainak. Takdaraklatan na dyan ngayon sa ok. Oh, atong. Apay adi ka matagpulutan it indasar ko adinakdakan. Naimas si timplana dayta. Agpulutan kan Eh, sanak ngagpulutan Sheila. Di idulin ko nga rudan. Isupo mo. Ay, idulin mo kunak ko ma. Ta inkaipanan iti motor ko. Ay, idiref ko na ko ma. Unay daytan kaka. Agin babaeng kan samot atong. Woy, ay, saan Sheila? Sige, inak nga rudan isubli iti ref. Isa nga malukong adinakdakan. Di mo kayat ngamin tagpulutan. Unay detan kaka. Impan na ngagpayson iti ref da. Awanan. Talaga jak makaramanan iti inaramid da dinakdakan. Agpakada ak tumat nga rodan. Tani, mabisina ko. Unay mo't ngaminan na kinaman nagbabain ka. Atong, apay anak ka nga kamutan nga agtilmo-tilmon. Ay, kwa. Hulgayam. Unay detan kaka. Makapulpulutan kamutlaan itindulin ko adinakdakan. Mabain ka laang niya. Oy, ay, saan? Hulgayam, inakaw. Agawid kan? Tapa yun. Agan samot ginura mon kanyak. Awan Sheila. Sige, patuloy ako. Inakaw. Ay, napaanan ngagpaiso. Unay daytan kaka. Pimanawan. Adipay dimiga. Unay daytan kaka. Anyan, swerte. Apagruar ko pa lang iti balay da sila. Nataljapak adagos dagiti nakabiti na akukod ti baboy. Dagita ti bagbagan ni nanang alauyaan dan to kano inton rakraken da tinaramid da paglinungan. Ay, alaak man na ito may sa. Isuntulatan ti pangramanak. Tani, mabainak mo't itay nga agpulutan iti inruar ni Sheila adinakdakan. Kunak no isupot na itay tayawid ka. Ngumsan mo. Isalikad ko na itamay sa akukon. Lutuwag ton idibalay. Sheila, ayan mau. Adak dito ba niyo tatang? Darsiman ka at damagakan ka. Apay aya. Anyak damagin niyo aya. Taltalumot tan jay kukon ti babaw iti nang ibitinak nga apon ti manok. Apay linauya mo ni may sa. Ha? Saan mo? Impadawat mo ako ni atawng. Adada saan? Apay nga ron nga awan. Amangan no inason, tatang. Kasano ko mga asuan. Idinto tanag nga to din nakaibitinan na. Kanaragrag nga taa, yan nakaibitinan na. Imposible ay. Laragrag ko maamin na na. Kat apay nga rod ang nagawan. At dalakid din ang takaw. Kasino kumamot ngay? Dahil tati kaya't ko atakwatan. Anya nga rod taramidin nyo, tatang. Agdamagak ka na iti karoba. No na nakakita ang nangalay ti birbiro kak ako kaon. Ay, unay daytan kaka. Bayan yung tatang. Kababain mo't. Daytan ton ati pagsasaritaan dan. Para kukudla ti baboy mo't. Ay sana mabalay. Agpasaw ako kudla ang ti baboy na jay. Ngamjak kaya tabas na takawan na talatan. Maluksawak. Unay daytan kaka. Ay na. Nagimas ti panang loto yun. Ito yung sweet meat ako kung tibaboy na na. Ala, agawa ang ngarutag si Dabarok. Abrutem, ti saan mo pan nakidaya, yan da sila. Malatag kamot. Isintumaran tinak gatangan na si data yung bigar na nang. Anya,
Inkanto manen gumatang, iti kukod ti babay. Una na. Kukod kumamutin at baka ti gatagang barok. Saan na lang? May ti kukon ti baboy nga ramidan nyo a sweet mate. Nala si kati makamo, no isot kursunadam. Di kukod tumanon ti baboy at ti gatangam. Naktumanan ilibas di may sana kabiti na kukon ti baboy. Anyak ko nam. Awan na lang. Unay detang kaka. Agsip ngatan. Di mo't la sumangputan ni tatang anapan ng tuntun. No asino tinang takaw iti may sa akukod ti baboy ngimbitin na. Sila! Ha? Ni tatang, isun ti sumungad. Nagkaranting mo't no masidag. Agapomot di tayo ti karuba dakkel abalay. Amo ko na sino tinang takaw iti kukon ti baboy ngimbitin ka. Ha? Asino ti awanan bain naman nanakaw tatang? Ni ataw nga agar-aram kan ka. Anya? Unay daytan kaka? Saan ang maaramid ni atong dayta tatang? No asino man tinangin baga kada kayo, sigurado apanang padakis na laang dayjay. Saman, isaw, anak ka, isaw. Ay natatang, dakkel lakit di tigura ti tao, anang ibaga kada kayo. Kasano kumangay ani atong, idinto tang managbabain dayjay a tao. Iso ko naklangarunan. Adda ka di ebidensyayo tatang? Ada, jay CCTV ti karuba tayo ang nakasangoy ti daya. Isut nakakitaan may ani atong ti mananakaw. Unay daytan kaka? Makita iti CCTV, ginawat na di may sa nakabitin ako kaul. Kat insalikan na sa pimanawan. Anya? Wan, isa basta mo na niya nga ataw. Maday ti inaramid na. Kasla saan ang nakapapati? Tama nagbabain ni atong. Umay ka ano di ka mamatay. Mapantay ti nagkapakabalay ti karuba tayo. Umay mo kitaan ti CCTV na. Alaman tatang, tapicturak da dyan nga eksena, naalay ti CCTV. I-post kun to man iti Facebook. Narakrakan ti dayaw ka. Mabay na kunayan ka na iti tao. Awan pa yung rupak ni Sheila. May lampong sata kung tiangas ka. Atong, apay niya pagsansangitan. Ito nakaposta rupak iti social media na lang. Ay salbag ka. Amok daytan, taim pakita dagiti kukumarek. Mangibabain ka. Hindi nagtungpatong pananang. Nasaysaya na kuryentin daklatan tatlo. Mama, tamlo. Kaya't ko si mapukaw nito lubaong. Salbag. Awanan, hawan dayaw ko narang. Kaya monti maunat salbag ka. Aging babain ka makidaya. Ngam nakarkarumot. Anak kababain ti inaramid mo. Panangilibas. Siya nakabitin ako kung ti baboy. Mangibabain ka. Imas ko lakat tinagsidan. Ngam sinikwat mo gayam dayjay. Mabayin ako na yan. Kadagi tao na lang. Sapay managbabayin ako. Naduktalan nakit din. Nagisalika nakiti ko kunti baboy. Ay na, nakababain na. Talaga nakababain. Unay daytan kaka. Unay kamot tinatong. Agin babayin kamot gayam. Diyan na imbag kat ibain mo. Ngam di dakas kat maaramid mo. Nadadala kat nga raw tidayaw mo. Dahil ta kumaan na pasamak, anak ay babay nam, ti lesson mo, tapno urnosam, ti baliktad a kapanunutam. Ulita katong, jay dakas ti ibain, saan ajay naimbag. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Agin babain, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itinkay panang tarabay.